Hangkai pada seng otin ini siklaham skim ni bising tei I Tibraham ni bising tei sini I auto pangani tangi tongo o program of Haimasa Pekya sini bubagra tai oro tongbayo sini DPD sini ARC ni adong rock MLS rock EM tai MDC tai jo to leaders rock tongbayo ang kroksa tai bomong saglaka sini jorabut tangi tongmani bagai hari tabuk jengkongno khom tai lisa rock yaparan bisete borong kayana sini oro di Gramin Bank ni GM tongo tai sini Mohendra ni representative of tongbayo tai gawangma official of yang tadi volunteer of sini buban rano yang tadi sedang apa yang ulos yang sini bikin satu tongbayo yang bela rokom proses saya jadi tadi yang sini CM tongo sini CM no yang sini Minister of High Pajak Hera ayang tongo sini Honorable Minister Mr. Gitu Deverma Honorable Kapti Payil sing lain kari thang sini lain lain Honorable Kangkai IM ni hoide yang dipikir chairman tongo sini yang sini MP Honorable MP Ukaiso Pajak sini Muarani Kirti Singh jadi sini Madam no di tadi jadi ada di tadi sini chairman sini Siusar tentu
sini yang former minister bu Kajak yang sini Honorable Ian Horace Borong-Borong. Yang tunggu sini MLA Riang yang MLA Dong Tomo. Dari sini dari proses MLA di MLA Dong Tomo.